ou no Rosal. No Ribeiro en Valdeorras busco un socio para ser máis. Nas Mariñas, Valadouro, Bergantiños, Monterrey, en Fisterra ou no Courel algún socio ten que haber. Somos poucos xabarís que temos que ser 100.000. No colexio ou na escola temos que pasar a bola. Un exército de berros, oink, 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 oink. Este berro pra molar, xabarín popular. Socio, busco un socio. 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 Hoxe cumpren anos Pablo, Xulio e Raquel, Ana, Gloria, Estefanía, Pepe, Rosa e máis Miguel. Que fastía aí parado, non che gusta este alalá? Non te líes, fai pandilla, escribe xa a TVG. Socio, busco un socio. 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 Somos poucos xa